Hornbill Cable News Program in the Tetang Navekon Chibai, Tanchen Topi. Combined Security Team in Kani Ching Aom Tamtakisia. Tanchena Kim Zoi Nangai Bingo. Kang Popi District Sung Karambai Pe Kuato in January ni Gat Sang Nila Som Nila Kungsing Kaldak Sagin a minute Som de Verin Galvan Toy Paul Ni Kalakikap to Anapiang He. Akigen Dan in Zaleng Rong United Front ZUF Le Village Volunteer Kalakikap to Anapiang in Til tunga sila liam omlam the hilawa kikap to anain leng hun sot dai lo hin ki gen he kikap to ana to kisai thuleng tuam omin polni ten gen dan in gam to atwam to ka nayo a ZUF lam in a hil zaleng rong in pui gam swam sunga theipi hilawa suspension of operations SOO group in Camp Ball Chile German Tiger Road tona popi kiching chi te dei lawa popi china om gam hun khopi sia in zaleng rong in pui huam sung gam leitang mi pi le nei le lam hom bit ding le kukilan kichi piang thei lo ding a hi dan genin zaleng rong in pi huam sung hom bit dia pan la zom ding le apan lang nau kalpe uma tunga kidam lo ding a hi dan gen u he alang khata mei te ten athu zo ZUF S Kamson Group in Leimakhong to kinaya om kharam bai phe khwa buluin village volunteer ten kin tak a thuki kin ZUF S Kamson Paul tai siau hidan kigena yaibang kibulu na popi chin na to kisai khang na nei lo le kuki mi le sa tup tuam na hidanin leng gen om hem ZUF S Kamson kichi ZUF Paul dang to leng kitwak lo a hi dung zuya wai kim laka hun paisa leng ku ki khwa bangza hiam boina bol zelu hidanin gen om hem kikap to anabel ZUF S Kamson Paulin agala kipan bom zanga kap masain wainung khosung thau to aban kap sia kwa kipan hidanin kigen he Zoswan la siam na pang Esther laldu omi namte Alliance Esther namte in January ni nga sang ni som ni ko ka Mukesh Ambani ten na Antilia ala asak tung to na som alo khyak za social media pholak to kisain apian na nu ar lal ompui in belchian dol lo a hi dan gen he Esther namte a hi le kum kwale la upa December som ni le gok sang ni som ni le nga a India President Draupadi Murmu khot a kipan Rashtriya Bal Purashkar Award sang leng hi a ICC T20 World Cup a volzo na nga kipapi na huna Mukesh Ambani in anule patung to na chial na abol pansanin Esther namte in huaya la sakna bane hem la sadia chial a hi na kipaman pia ka omza to kisaya ngai dan kigen siakna tamma main social media tuam lo a wai to kisaya Esther namte pian na no lalom pui in belchian dol lo a hi dan genin boy pi ding tuam om lai siaka sumbang ma mu nei nai lo hidanin gena sumpiak a hi top le leng aza pholak som lo hidanin gena kum naw pang ma lai a hi na sum lo khyak tung tang gen tam lot in maban ding a boy na tun the zo dia king ta a hi dan leng gen he Pauline Lau Haukip MLA 59 Saigot Assembly Constituency in Lampi apo asakna tunga biasung bipin kipa thu gen uhe MLA Pauline Lau in ahile penal akipan patlen mongzang ki ka Lampi a singling asun sakhia wai banga gamsung boy huna development fund kiching a omlo huna mipia de phatuam abol sakna tung area mi pi ki pak ma main pathianin damna apia ka mawang to zel thing le pathianin awal zol ding ade sakthu gen in mabana mi pi adia kinep na le constituency mi te adia leng haksanna theisiam MLA ahong hi zom to zel ding ade sakthu gen uhe Mizoram Lok Sabha MP Richard Wal Mangaya in Vumnun Mang Volnam IAS ki mupin zo swante laka din mun sang takle poimo tak alet na tunga kipa thu gen hi MP Richard in Department of Expenditure Ministry of Finance Secretary Vumnun Mang Volnam IAS ki mupi huna
PMGSY1 และ PMGSY3 to kisai Rural Development Ministry and Finance Ministry ki anga extend dia anget o alo chingle Mizoram PMGSY1 le PMGSY3 nwaya na sepna zo khitlo tam tak zo siang thei ding a hi man in Mizoram PMGSY contractor te adia thuki pa hwai ma a hi chia yai to kisaya panna ding nget na bol he Supreme Court in Manipur buaina to kisaya N Biren Singh Kampau hidana kigen voice record kim takle ama a o sample National Forensic Science University Gandhinagar a forensic examination le thak dingin thupiak bol he Justice Sanjay Kumar le Justice K Vinod Chandran pangkhoma bench in nyai thupiak thak abolu hi a waya mukhya ka ombang bang National Forensic Science University in sealed cover to court a pelodi in thai sakhe audio clip to kisai record hearing a omhuna Justice Sanjay Kumar in government lam io to Solicitor General Aishwarya Bhari kiang a audio clip tam kim taka apiak a hilo ziak dong in Solicitor Bhari in leng government in December a hearing nei a hi nung government in minutes somli le giat audio clip nga a hi dan thai sakhe case poso atu Koki Organization for Human Rights Trust Kahur IO Advocate Prashant Bhushan le Cheryl Dati Sozaten a hi le hiai thu ngai khiak dia som beibang polu tu hita hidanin gen in minute som le giat audio clip transcript le petition leng Apex Court a lui khiak hita a hidan gen uhe yai thu boy to kisai kumlui December kha ngai khiak a hi huna petitioner IO bench in audio clip and forensic examination bol dia aveka kha khilodana gen in huchi dungzui National Forensic Science University in leng audio clip pen bol danglam hidanin pangin yai to kisaya Khahurin independent SIT prop bolin ngetna pelothe Combined Security Team in Tuni January ni gat sang nil som ni lagok zingram dak som a kipan sunung dak khat ki kal sungin kani chinga om tam tak hi sia uhe Police apan thu ki zadan in District Police Makai 129 Battalion CRPF le First IRB a kipan personal bangza hiam in Forest Department le Executive Magistrate ki thwa combined team in Churachandpur Subdivision sung Thinghang Zang Tangdung a kani chinga om hi sia in kani hi sia ta om a hi le gam acre som ni vela liana ki ching hidanin thu ki za he kani chinga om ha sia hi siat a hi huna low ball kwa ma om lo a himale low ball tu ten azatu low buk ni hal tum saka omin kani kunga theipi tu mitmu a laka om a hi dan police pan thu ki za he Tunitak ading Hornbill Cable News Program tung tuan atho thakla khom ngai khyak thei hai teng a he en tu ten le pe kun mangpha